Pagselebra niya ngayon bulan na ning Hulyo ang National Disaster Resilience Month king mabilog a bangsa. Iti kapamilatan na ning Executive Order No. 29 a pinirma ng dating Presidente Rodrigo Duterte inyang June 28, 2017. May katema yung bantayog ng katatagan at ang pagbubuklod sa layuning kahandaan ing selebrasyon ngayon banwa. Metong kanu ka rin dapat alika kalingwan impa magsadya ka rin natural o human-caused disasters lakwas na't alila ay wasan deni. Yapin po ining pagkakataon na ning gobyerno na i-highlight detang DRRM programs and projects da at bangat ta makapag-disseminate tamo kareng kaya katamong sasakupan kareng niyayaliwang at maging aware la kareng niyayaliwang hazard na asin tamo makanano magsadya among others. Agpangkeng pamuntok na ning City Disaster and Risk Reduction Management Council na ning Siyudad San Fernando ay Raymond Del Rosario, aparte kin pamagsadya dareng rescue units ken balang balen, maulaga muna man natin lang sa patabelwan den tao nung makananurarapan, ing epekto ning sakunaking karelang pamibale-bale. Highlight niya itang awsan tamong go bag. Nanungnukan rin itang go bag, atin niyang happening kit ito, emergency kit na pwedeng makapag-survive kaya katamo for at least 3 days. Ne? So atin niyang laman na pamangan nito, inuman, radyo, flashlight, detang panulong kailangan, importanteng dokumento, dito kakash, ne? Atin ding kakayan tamo pure, tabangan nito. Nung sakaling kailangan tayo mag-evacuate, kunan tayo mo itong bag at saka tayo na makuha niya, po inaus tayong go bag, ne? Kaya ti syudad na ning San Fernando, adwala kanu ren top hazard sa babantenda na pwedeng malyari na mga oras. Mani muna na kanu Kenny, ing bagyo malyaring maging sangkan na ning albog. Happening typhoon and flooding. Ne? So, ulimping kitang location tamo, ang pabaytang natural topography na ng city of San Fernando, itamo highly susceptible tamo king flooding, ne? Lalo na po ang ating bagyo or ating habagat, ulimping in 30% na kaya katamang land area, particularly detang at chuking southern portion na ng city, mababala. Kadwa naman ning earthquake o pama na yun, bista manalaka ng fault line kang syudad at king mabilog a probinsya. Agpangkan Del Rosario, huling malapit yung syudad karang aliwang active fault lines, sigurado ka ng panandaman tamo rin ngayon. Detang miyayaliwang fault line na at active fault line like Big Fault, Zambales Fault, the Philippine Fault Zone, Manila Trench, West and East Valley Fault. In fact, kitang ready project hazard map na ning DOST, sabihan na ka rin, yung buong city of San Fernando is highly susceptible to ground shaking na nung ka rin up to intensity 8 and above kano, imposibilita mong danasan no sakaling ating major ground shaking incident. Paganakanan ng eksperto, mantunoras bang pisabyan ng pamagsadya rin balang may kakatubale, sakaling datang isa ko na. At nung kailangan ka nung sao pantemano, mawas mo king helpline na ng CDRRMO ang 961-4357. Mas lamang ang may alam, hanapin na. So dapat balo tala reta nga reta, makanano tamong mag-prepare para kareta, i-ready tala, i-condition tala, pisabyan tala, king katamong pamilya. Bangkanita nung sakaling datang manita pagkakataon, asabi tamong aligtas tayong sarili tamo at aligtas tala din kaya katamong pamilya. Samantala, deng mapilan tamong kabalen na akasabi na ng CLTV 36 News, magsadya nala naman kanu lakwas may gumpisa ng datang yung mga sikat na bugnos na ninguron. Kailangan po kanya na mag-ready kayo po kaya kami pong timo po kaya kaming pamangan. Uli pong gusto pong binura na kailangan. Kaya pong makaredy pamangan kaya kami pong bali. Kaya ngayon pa po kailangan makagkain nakatitipon na kay pamangan. Pero etamo sisigurado kitang makanitang bagi, uling alwaya pa mo rin tang pamagadya tamo po. Istundara tang iunos, banwa-banwa. Ingagawan mi, sa salikot mo na yung dapat ming salikot, lalo na puretang pamangan, baka tanan naman ng kay malambat datang seguridad. Kung ano sundin natin yung protocol, kung ano yung ng munisipyo, halimbawa, nasabi na maganda, siguro yun, mag-prepare po, halimbawa, kung ano yung kailangan sa
para mapaghandaan po yung mga sakuna. Kailangan lagi po yung makinig sa mga balita, gaya sa CLTV 36 o kaya sa anuman pong mga LGU na nagpapatupad para po sumunod, para masundan po at para giligtas yung mga pamilya. Kaya BJM De Jesus, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong Makabalen.